Good afternoon, Mr. Jovic. Dobar dan, gospodine Jović. If you could take the solemn declaration. Molim vas da pročitate svečanu izjavu. Svečano izjavljujem da ću govoriti istinu, cijelu istinu i ništa osim istine. Please make yourself comfortable. Izvolite sjesti. My understanding is that you are suffering from some back pain. Koliko sam shvatio, vi imate problema sa bolovima u leđima. You need a break. Pa vas molim da ne oklijevate, da nam kažete ukoliko vam u bilo kojem trenutku bude potreban prekid u sjednici, da se odmorite. Ja imam problem sa centrom za ravnotežu. Pa mi je vjerojatno zbog aviona pozvalo, zato nisam mogao jučer da budem upotrebljiv. Danas je već bolje, ali možem da. Molimo svjedoka da se primakne mikrofonu i govori u mikrofon. Samo malo učemo sad. We appreciate it very much. Hvala vam na tome što ste rekli. Čuli ste? Yes. Da, hvala. Mr. Sešel. Gospodine Šešelj, izvolite. Gospodine Joviću, kada ste obavili prve razgovore sa haškim istražiteljima, ko je prvi pomenuo uspostavljanje zaštitnih mera u slučaju vašeg svedočenja? Pa ja nisam ni znao da imam zaštitne mjere. Meni niko nije rekao da imam. Ja sam dobio poziv da dam pasoš na viziranje da bi išao kao zaštićen svjedok. U predmetu koji se protiv mene vodi? Da, u predmetu protiv vas koji se vodi. Jer nisam ni pristao da budem svjedok. Nudili su mi, rekli su mi da ja kažem šta mi znači to staklo, ništa. Ja neću da budem to. Dakle, da li to mogu da shvatim? Da ste vi proglašeni protiv svoje volje za zaštićenog svjedoka? Protiv moje volje, isključivo protiv moje volje. Ja sam kategorično tvrdio, jer znajući svakog svjedoka tamo koji se pojavi iz Zbornika, ja znam to po glasu, po poslu koji je urađen, znam svakog, tako bi i mene poznali isto. Dobro. Recite mi, molim vas. Samo trenutak. Molim vas obojicu da pravite pauzu između pitanja i odgovora. Vi govorite isti jezik. U redu. Trudit ćemo se. A da li se sećate ko je prvi javno pomenuo vaše ime kao zaštićenog svjedoka u procesu koji se protiv mene vodi? Sjećam se, to je bila Nataša Kandić. Ja imam taj CD ovdje sa konferencije za štampu. Bila je to emisija na TV Foxu, Recite narodu, 28. decembra, novembra, da. A 7. decembra sam ja održao konferenciju i te konferencije imam CD ovdje na kome se jasno vidi šta ko priča i ko je prvi pomenuo. Znači, Nataša Kandić. Jesam ja vama bio zakazao ovdje pripremni razgovor pre ovoga svedočenja? Za ovo svedočenje? Da. I do tog razgovora nije došlo, je li tako? Nije došlo. Zato što nisam imao mogućnosti da dovedem pravnog savjetnika i case menadžera. Da, meni nije objašnjeno zašto, ali nije došlo do toga. Gospodo sudije, da li postoji mogućnost da sekretarijat preuzme taj CD i da ga umnoži i za pripadnike tužilaštva i za mene, a eventualno i za sudsko veće ako bude trebalo da se uloži u spis, pošto ja ranije nisam imao dodira sa tim CD-om. Da gospodin Jović sada da predstavnicima sekretarijata CD, oni ga mogu i pogledati i presnimiti za obe strane. Cijenjeni sude, ja imam i CD i pisani transkript, pa mogu dati oboje priložiti. Pošto ja nikakvih kontakata nisam imao sa gospodinom Jovićem spremajući se za ovaj proces. Možemo li to tako da rešimo?
Ja bi nastavio glavno ispitivanje dok službe naprave te kopije i CD-a i transkripta. Shall you put the transcript on the album? Možemo li taj transkript staviti na grafoskop? As well as the chamber can take a look. Pa će onda i vijeće to moći vidjeti, kao i amikus. Također ja ima... Is it in BCS? To je na BHS-u. Nije na BHS-u, to je na srpskom jeziku. Mogu još nešto da kažem, gospodin cijenjeni sude? Yes, Mr. Jović. Izvolite, gospodine Jović. Ja sam poneo i 2 primjerka novina koji su izašli ujutru 8. decembra posle konferencije koja se održala 7. Znači, cijela Srbija je bila upoznata šta sam rekao, kako sam maltretiran tamo i šta je sve rađeno sam, i da ja neću da budem svjedok tužilaštva i nisam htio sve dok gospodin Antonetti me nije stavio kao svjedoka suda i onda sam svjedočio video linkom iz Beograda. Nadam se da se ovo ne oduzima od mog vremena, jer ja bi u drugom pravcu usmjerio glavno ispitivanje. Ja ne bih razgovarao sa gospodinom Jovićem šta je tužilaštvo s njim ranije radilo. Da se ne bismo udaljavali od teme ovoga procesa. Ja evo prihvatam vašu sugestiju da se koncentrišem isključivo na obelodanjivanje podataka zaštićenog svedoka. Pa da ja nastavim glavno ispitivanje, a mi možemo posle ovo da pogledamo. Bolje je da neko iz sekretarijata pregleda taj materijal, nego da sad na grafoskopu tražimo šta bi moglo biti relevantno. Da li se slažete? We'll deal with this issue of Bavit ćemo se the CD as well as pitanjem the prihvaćanja transcript at the end of the CD-a i transkripta na kraju ove sjednice, a u međuvremenu nastavite. Pomenuli ste da je Nataša Kandić, to posljednje što ste odgovorili na moje pitanje, prva na televiziji Fox u novembru 2007. iznela vaše ime i prezime kao zaštićenog svedoka u mom predmetu. Jeste tako rekli? Tako sam rekao, precizno iznijela ime Nenad. Vidjet ćete šta će vam reći Nenad Jović iz Malog Zvornika kada dođe u sud kao zaštićeni svedok. Kao zaštićeni svedok. Tako nešto. A recite mi, da li je to bilo 28. ili 29. novembra? Moguće da je 29. Nisam siguran u datume, nikad ne baratam sa datumom. A ko je Nataša Kandić? Pa ja ne znam, ja sam postavljao više puta pitanje. Prošli put sudi Antonetti, ona koja je radnik suda, ona treba da bude kažnjena za povredu suda. A ako nije radnik, onda je treba kažnjen duplo još. A da li ste čuli... Moramo malo da čekamo prevodioce. Da, ja žurim. Da li ste nekad čuli da je Haški tribunal protiv Nataše Kandić poveo postupak za zaštitu suda zato što je obelodanila vaše ime kao zaštićenog svedoka u mom procesu? Nisam nikada čuo, ja sam predlagao sudu zato što nemam finansijsku moć da ja tužim. Da li je ikada iko pre nego što je to Nataša Kandić saopštila znao da ste vi planirani kao svedok optužbe u ovom predmetu? Nije niko, nisam znao i ja, ni ja čak. Jer meni su nuđene, ja sam odbio i ja sam ostavio 2 izjave nepotpisane, izašao. Rekao sam, ne trebaju mi, da ne ponavljam, da gubimo vreme, rekao sam, ne trebaju mi zaštitne mjere, ako treba da izađi pred sud javno. A kad ste čuli da Nataša Kandić javno pominje vaše ime kao zaštićenog svedoka u predmetu koji se protiv mene vodi, šta ste onda uradili? Pa ja sam onda svojim prijateljima pričao, rekao sam svoj pseudonim, šifru da kažem, koju sam pročitao tam, da je to bilo VS 83, čini mi se, tako nešto.
I svima sam pričao da je to jalova stvar za mene, da je to glupost za mene i da nisam se krio ni od koga nikad. Prelazio sam preko u Republiku Srpsku, odao svud, nikad nisam imao problem zbog toga. A gde ste držali tu konferenciju za štampu nakon emisije Nataše Kandić? Držao sam je u Srpskoj radikalnoj stranci, držao bi je na nekom drugom mjestu da je nečiji drugi lider u pitanju, ali pošto ste vi, onda sam se obratio pravnicima radikalne stranke. Kad ste čuli, ako sam vas dobro shvatio, Da. kad ste čuli da Nataša Kandić pominje vaše ime Da. kao zaštićenog svedoka u procesu koji se protiv mene vodi, Da. onda ste se obratili Srpskoj radikalnoj stranci i zamolili da vam se organizuje konferencija za štampu, je li tako bilo? Da, ja sam nazvao i tražio pravnika nekog i javio mi se čovjek i rekao da dođem, da se dogovorimo tamo. A da li ste i za neke novine davali intervjue? No, jesam, dao sam za Pravdu, evo koji imamo ovdje i Pravdu. Ja sam dao, tu je bilo više tih novinskih kuća, kako da kažem, ali izašao u svim državnim novinama, u sve državne novine, Novosti, Kurir je to, Blic, sve to objavilo. Čak i iz Švedske su me zvali da su me gledali na televiziji i tamo. A možete li da date te novine pripadnicima sekretarijata da nam naprave kopije vaših stranica sa vašim intervjuom? Ja sam zbog toga to i donio. Gospodo sudije, da li ćete narediti nekom iz sekretarijata da to preuzme? Da nam naprave kopije, da vidimo te intervjue u novinama. Ovo je malo neuobičajeno, ali nije ni uobičajeno da se izvode svedoci bez pripreme. Da je to gospodin Jović meni dao, ja bi se potrudio da obezbedim kopije. Mogu nešto da kažem? Na svakim novinama ima strana 20, znači tu je. Na ovoj drugoj je strana 5, piše hemijskom, znači tu je taj deo što se traži, da se ne lista puno da ne. A gospodine Joviću, možete li nam pred kamerama pokazati najobimniji intervju iz tih novina? Onaj najveći intervju koji je objavljen s vama. Pravda je to dala, samo da nađem. Da okrenete prema sudskom veću i onda će valjda to kamere da... Evo piše, neću da lažem protiv Šešelja. Prema sudskom veću. Da. Kog je datuma izašla ta Pravda? 8. ujutru. U stvari oni su izlažili nešto preko dana, ne znam, sad ću pogledati. Ali treba da je 8. decembra, 7. je bila konferencija. Koje godine? 2007. 2007. Dakle, da li je to bilo 8 dana ili 9 dana nakon emisije Nataše Kandić, je li tako? Da. Dobro. Evo da, spustim ga. Da li ste vi nakon tih, možete da spustite, hvala vam. Da li ste vi nakon tih novinskih intervjua, vidim sudsko veće ne reaguje na moj predlog da to sekretarijat preuzme, da li ste vi učestvovali onda na nekim javnim tribinama? Kako da ne, učestvovao sam i prije i posle, ne, i prije i posle toga. Ja sam simpatizer Srpske radikalne stranke od osnivanja Srpskog četničkog pokreta. Ali bio sam i član, ali znamo zašto sam isključen. Zbog jedne neposlušnosti što sam ostao u Tenju bez grupe. No, jesam, učestvovao sam na svim javnim tribinama, znači na svakoj godišnjici vašeg boravka u Hagu, u pritvoru. Da li ste govorili na tim javnim tribinama? Jesam, u Domu sindikata, bio je naučni skup Stop haškoj tiraniji, zvao se. Ja sam obrazložio javno sve ono što mi se desilo sa istražiteljima i kasnije vamo u oktobru prošle godine još sam na video BIM-u, pošto je bilo puno govornika, nije moglo da se govori, onda sam na video BIM-u objasnio isto tako. Sjećate li se kad je bila godišnja skupština Komiteta za odbranu Vojislava Šešelja u Zemunu? Sjećam se u Zemunu u sali, tada sam se učlanio i redovan sam član. Tad ste... Da pravite pauzu između pitanja i odgovora. To što kažete da ste se učlanili, jel to znači da ste potpisali pristupnicu Komitetu za moju odbranu?
izvinjavam se, opet brzamo. Znači, u Zemunu sam potpisao pristupnicu Komitetu za odbranu Vojislava Šešelja i postao član tog udruženja i učestvovao sam u njihovom radu. A da li to udruženje radi kao svojevrsna nevladina organizacija? Pa da, oni nisu, verovatno kao nevladina. Dobro. Recite mi... Just a second. Sudija Kon, samo trenutak. The interpreters did not hear your Prevodioci nisu čuli vaš odgovor, zato što ste išli toliko brzo i preklapali ste se. Ali pre toga, gospodine McFarlane, imate li vi nešto protiv da na kraju sednice pogledamo ove novine i da se onda pozabavimo njima? Gospodin McFarlane, ja bih volio da pogledam, ali suštinski nemam ništa protiv, nemam prigovor. Sudija Kvon, u redu, onda molim sudskog službenika da uzme ovo i da fotokopira, pa da onda da amikusu tužiocu. Ponovite, molim vas, odnosno pročitat ću vam poslednje pitanje. Da li ovo udruženje deluje kao nevladina organizacija? I šta ste vi na to odgovorili, gospodine Joviću? Odgovorio sam da. Thank you. Sudija Kvon, hvala. Da li vi znate, ali molim vas, ako znate, nemojte da naglas kažete naziv knjige. Zbog koje moje knjige se vodi ovaj postupak za nepoštovanje suda. Ali nemojte reći naziv. Samo mi recite da ili ne. Ne. Ne znate? Ne. A da li vam je poznato? Ne znate naslov knjige? Ne. A da li vam je poznato da su neki od tekstova u toj knjizi koji su inkriminisani vaše izjave koje ste dali mojim saradnicima? Jeste i drago mi je, jer ja sam dao sa ovlašćenjem da vi možete upotrebiti svaku moju izjavu u elektronskim medijima, u sudu, u svakom, ne do Bog da dođete više u ovakvu priliku, ali u sve, znači u pisanje knjiga, elektronski mediji, internet, sve možete upotrebiti svaku moju izjavu koju sam ja dao. Potpisao sam i ovjeru pečatom u sudu. Samo da preciziramo jedan deo vašeg odgovora koji je bio iscrpan. Da li to znači da ste vi dali saglasnost da ja vaše izjave objavim u mojoj knjizi? Upravo tako. Bez mog pitanja više, znači dobili ste saglasnost ovjerom. Završio sam glavno ispitivanje. Yes, Mr. McFarlane. Sudija Kvon, izvolite, gospodine McFarlane. Mr. Jović, did you say something? Gospodine Joviću, jeste li rekli nešto? Jesam, rekao sam, imam problem sa zakačenjem vena, teško ću vas gledati, nemojte misliti da neću da se okrenem tamo, nego moram nekom okrenuti leđa, ili tamo ili ovo. Možda bi bilo dobro da se gospodin McFarlane dislocira negde u ovoj sali, jer je on inače suviše blizu svedocima, znate. I suvišna blizina svedocima na neki način deluje na svedoke. Možda je to namjerno tako zamišljeno. Vidite, između mene i svedoka je oko pola kilometra udaljenosti, a između gospodina McFarlanea i svedoka oko pola metra. Ja ne možem da fizički bolestan sam da izvedem, da se okrenem sad tam, sad vamo. Sudija Morrison, svedoče, niko to vam neće uzeti za zlo, niko neće misliti da ste neljubazni ukoliko ne gledate u osobu koja vam postavlja pitanje. Najbolje je da gledate na nas, jer mi smo ti koji treba da procenimo to što vi kažete na kraju krajeva. Gospodin McFarlane, hvala, časni sude. I'd like to start off. Gospodin McFarlane, gospodine,
Hteo bih da vas zamolim da pogledate dokument koji je uvršten u dokaze u ovom postupku. To je dokazni predmet 55Q. Nisam siguran gde se u ovom trenutku nalazi sudski poslužitelj. Mi imamo dokument i na engleskom i na srpskom. Sudija Kvon, možda da stavimo engleski na grafoskop, a da srpsku verziju damo svedoku, pošto to prethodno pokažemo optuženom. A i meni valjda da se da jedan primjerak. That has already been provided to the accused in the usual way. Gospodin McFarland, to je optuženom već dostavljeno na uobičajeni način i uključeno je i u naš podnesak za usvajanje dokumenata bez prisustva svedoka. Sudija Kwon, baš šteta što nam danas ne radi elektronska sudnica. I see. So unfortunate again. Sir, I'm not asking you to read the entire. Gospodine, ne tražim da čitate celu izjavu, već samo prvi i drugi pasus. Onda ću vam ja postaviti neka pitanja o tome. A tu dole, da. Dok čekamo, može li mi sekretarijat reći koliko sam minuta iskoristio u glavnom ispitivanju gospodina Jovića? Gospodine Šešelj, možete da pitate to za vreme pauze. Pa ne bi za vreme pauze, jer moram da kontrolišem gospodina McFarlana da slučajno ne koristi više vremena nego ja. To mi je važno. Jer ako sam ja iskoristio 10 minuta i onda gospodin McFarland može samo 10 minuta. Gospodine Šešelj, o tome odlučuje veće. Mi odlučujemo o tome koliko druga strana može da unakrsno ispituje svedoka, a ne vi. Gospodin McFarland, gospodine Joviću, ja imam jedno dosta ograničeno, uzano pitanje koje glasi ovako. Ti podaci koji se navode u ovoj izjavi, dakle vaše ime i drugi lični podaci, jesu li to vaši podaci i jesu li tačni? Jesu tačni. Hvala. Samo podaci o datumu rođenja, ne mislim na osobe. What is the date of birth? Koji je datum rođenja? 2. oktobar 57. godine. Primjedba. U izjavi ovdje i nema datuma rođenja. Nema. A ja ne znam kad je to dato uopšte. Kome? Sup Mali Zornik, izdatom od strane Supa Mali Zornik, nije, šta je to? I don't follow your objection. Sudija Kwon, nije mi jasan vaš prigovor, gospodine Šešelju. Svedok je taj koji je pokrenuo pitanje datuma rođenja, ne tužilaštvo. Vi to možete tražiti da pojasnite tokom vašeg dopunskog ispitivanja. Tužilaštvo. Te informacije koje stoje u uvodnom pasusu gde se navodite vi, selo, broj lične karte i tako dalje, je li to sve tačno i je li to, da li se to tiče vas, jesu li to vaši podaci? To vam, gospodine, i kažem,
Nije tačno. U Malom Zvorniku kao prvo ne postoji sud opštinski. Ja bih znao, ja živim u Malom Zvorniku, 3 km od centra, 2,5. Imamo sudiju za prekršaje. Kakav sud? Gdje sam ja ovjerio u sudu u Malom Zvorniku? U opštinskom sudu u Malom Zvorniku. Ovo je nešto pisano što ja ne poznajem. Ne, vidit ćemo šta dalje piše, ali ovo nije tačno. Sud opštinski je u Loznici, 20 km niže niz Drinu. A mi nemamo sud gore. Nismo ga nikad imali. Let's move to the next paragraph. Hajde da pređemo na sljedeći pasus. Dakle, sem tog suda, u narednom pasusu se navodi vaše ime i onda selo i tako dalje. Dakle, je li to tačno i da li su to podaci o vama? Da, samo nema nigdje broja lične karte, izdata u SUP-u, u Mali Zvornik. Moja lična karta je izdata u Beogradu. SUP je, mogu da je pokažem. Mi njih dobijamo iz Beograda, one se nose u Beograd na ovjeru. Mjesto izdavanja lične karte piše Beograd. Pečat. Mogu li ja da pogledam ličnu kartu gospodina Jovića? Što se mene tiče može ako vezuli sud. No. Sudija Kwon, ne sada. Hajmo da nastavimo, gospodine McFarland. Gospodin McFarland, i posle tog pasusa ide jedan naslov, izjava i onda se kaže da je ovo, da sam dao nekoliko izjava overenih u sudu i tako dalje. Pogledajte, molim vas, taj pasus i recite jeste li vi dali tu izjavu. Da, yes. Okay. Thank you. And let's just be really clear on the preceding I sada paragraph. samo da pojasnimo nešto sa prethodnim paragrafom. Počinje ja, Nenad Jović iz sela Radalj, opština Mali Zvornik. Je li to vaše ime? Ja, Nenad... Malo da pojačamo, možemo da pojačamo. Ovdje, da. Gore. Dobro, ok. Hoćete ponoviti pitanje, molim vas? Imao sam problema sa... U tom kratkom pasusu gdje stoji vaše ime i tako dalje. Hoću samo da potvrdim da ovo gdje piše ja, Nenad Jović iz sela Radalj, opština Mali Zvornik i tako dalje. Jeste li to vi? Pa jesam, ali trebao bi moj broj lične karte da bude tu. Ja moram vidjeti to pozadnje, ko je to ovjerio, gdje je to ovjereno, šta je to? To je nešto... To je nešto dobro. Pa gospodo sudije, možda nismo dobili isti dokument. Ovdje kod mene piše broj lične karte gospodina Jovića. 31.091, izdata u SUP Mali Zvornik. Izvinjavam se. To je iz moje knjige ovdje. Izvinjavam se. Sad me zbunjuje to što on kaže da nema broja lične karte. Znači, dva različita papira imamo pred sobom. Ne, izvinjavam se, gospodine Šešelj. Sad sam pronašao. Ja, Nenad Jović iz sela Radalj, opština Mali Zvornik, sa ličnom kartom broj 31.091. Izdatom od strane SUP-a Mali Zvornik, dana 14. augusta. Dobrovoljno nedaljeni sudski i ovjeravam sljedeću izjavu. O tome kako sam vršio. Vaše pitanje?
koje je bilo vaše pitanje? Da čitam dalje ili pitanje? No, that's fine. Ne, u redu je. Dakle, pitam vas, jeste li to vi? Pa jesam, normalno. Thank you. Now, sir, you've described in direct examination Hvala. Gospodine, vi ste u glavnom ispitivanju rekli da želite da svedočite javno i da niste imali nikakvih strepnji. Ali hteo bih da se vratimo na prethodan period, jer ja vam kažem da ste se vi na neki način predomislili iz razloga koji nisu sasvim jasni. Dakle, da počnemo od samog početka. Ja vam tvrdim da ste vi dali nekoliko izjava tužilaštvu, počevši 2003. godine, i da ste dali čak svih 5 ili 6 izjava. Je li to tačno? Jeste tačno, ali tačno je da sam dao i ja sam to objašnjavao na prošlom suđenju, prosto smo prošli. Sve je to zbog ucjena, pa sve je to montirano, ljudi. Pa dok li ću ja da pričam da je ovo montirano? Kome još treba da kažem da me Rita Pradan držala 14 sati na stolici? Da li postoji još neko na svijetu? 14 sati da bi na kraju rekla pomisli malo na svoje dete kod kuće u 11 sati noći. Nemojte mi, molim vas, da pričamo nešto o 3 puta. Well, let's just take a look at that for the moment. I suggest to you that Hajde da to pogledamo. Ja vam kažem da ste dali izjavu tužilaštvu u julu 2003. A onda ste se sastali sa njima i ponovo dali izjavu u septembru 2003. godine, onda ste se vratili i dali još jednu izjavu u oktobru 2005. godine, a onda ste dali novu izjavu krajem oktobra 2006. godine i onda ponovo izjavu u junu 2007. i izjavu u julu 2007. posle čega je usledila još jedna izjava u oktobru 2007. Je li to sve tačno? Tačno je, ima dosta tačnih stvari. Ali ja sam išao na to, pošto mi je obezbeđivan treća zemlja, obezbeđivan mi bolji život, pare, obezbeđivan mi hotel ovdje u Holandiji. Znači biti u društvu lepih devojaka, mogu koristiti njihove usluge o trošku tribunala. Ja sam išao na to da vidim šta oni može da urade od mene. Kud me vode? Jer moj život u pitanju. Kad sam saznao da od toga nema ništa u kompletu, da je to samo laž, ja sam javno rekao na konferenciji, evo ovdje ćete vidjeti, sve što kažu lažu. Ovdje ćete to vidjeti. I posle toga sam dao, imao konferenciju za štampu i dao još jednu izjavu za tim za odbranu Vojislava Šešelja. Well, let's go in order here. Ajde da idemo redom. Zato što je očigledno i vi ste se upravo složili da ste se vi stalno vraćali tužilaštvu i sarađivali ste sa njima i davali ste izjave. Dakle, hteo bih sada da malo detaljnije ovo pogledamo, da pogledamo jednu od vaših prvih, ako ne i prvu izjavu, 10. i 11. jula 2003. godine. Ja vam kažem da ste vi dali vrlo detaljnu izjavu na 23 strane i da je u toj izjavi stajalo i sledeće, da ste spremni da svedočite, ali da ste zabrinuti za bezbednost vas lično i vaše porodice. Sećate li se toga? Ja se sjećam da je za mnom bila raspisana poternica u Crnoj Gori kad sam bio. Rita Pradan me nazvala i rekla, ja sam raspisala poternicu, morate doći odmah. I pod pritiskom poternice, nisam ja znao tada da li može kod ići pod više tu optužnicu, da li ne može, ja nisam pravnik. Pod pritiskom poternice i svega ja sam došao
I pokušao sam da pobjegnem. Na kraju sam pobjegao iz stana gdje sam spavao. Pa to je priča za 2 noći da se priča. Šta sam ja doživljavao sa njima? Ja sam došao tamo i rekao da neću ništa da potpišem, izlazim napolje. Rita mi je lepo rekla, izvolite, idite do kapije, tamo će vas, ja ću javiti vašem MUP, pošto je naš policajac čuva tu zgradu, da vas uhapse, pa će vas odvesti u centralni zatvor, pa ćete tamo očekivati i moliti Boga kad će vas dojde vas sasluša. Pa ću vas odvesti malo u Haag, pa ćete tamo pevati kao kanarinac. Pomislite malo na svoje dete, gdje vam je sad dete? To je moja bolna tačka. Moja kuća je u šume, moja kuća nije u gradu. I može svako onaj ko želi da mi naudi, znači, ne misli ni na kakvu stranku. Čovjek koji je pogubio decu, izgorela mu kuća, zapaljeno mu sve, tamo je bio rat. Možda dođe da mi pobije porodicu. Otkud znam telefon koga je ona poslala, da li je neko poslao. Vidim da je priljavo društvo. To je za mene ogroman... Gospodine svjedoče, želim vas nešto pitati. Spomenuli ste o tome da se možete podsjetiti uz pomoć ovog dokaznog predmeta 55Q. A želio bih da se pokušate sami sjetiti nekih stvari. Možda bismo sada mogli pogledati taj dokument. Želio bih da se sasvim jasno sjetite vašeg odnosa sa optužbom i izjava koje ste dali. U vezi sa prvom izjavom iz 2003. Koliko ja shvaćam, vi ste sami svojom voljom stupili u kontakt sa Beogradskom kancelarijom i željeli razgovarati sa istražiteljima godine 2003. Da li se sjećate toga? Normalno da se sjećam, ali ja nisam došao sam svojom voljom. Meni su donijeti u poziv. Žao mi je što ga nisam se čuo. Krivo sam ga da neko ne vidi, da me neko ne kaže enoga se rađe sa Haškim tribunalom. Ja sam to rekao i prošli put na onom suđenju, ja sam da idemo 2, ali možemo ići još 3 puta, nije problem. Sve ono što sam rekao tad, to ću reći i sad. To je istina. Ja istinu u 1 sat na noći probudite, ja ću reći istinu. A laž moram da naučim na pamet pa da muca. Ne ja, nego svaki čovjek. Od 2003. ja imam problema sa jednima, ja sam se jedin razboleo. There is no doubt in your mind that during the course of that 2000 Vi znači, nimalo ne dvojite da ste tokom tog razgovora 2003. godine rekli da ste vi voljni svjedočiti, ali da vas brine vaša bezbjednost, zar ne? Ma niko me nije pitao da svjedočim protiv gospodina Vojislava Šešelja do možda 2., 3. susreta, kad su mi napisali, donijeli voliku napisanu izjavu, evo ovako, da potpišem, znači napisanu izjavu protiv Vojislava Šešelja, već pripremljeno, napisano. I onda kaže, to će da bude protiv njega, a kasnije ćeš svjedočiti protiv Simonatovića i ostali. Pa šta ja imam sa, ja nisam bio, ja sam u radikalnoj stranci bio 15 dana, 20. I više nisam vidio gospodina Šešelja do sad. Šta ja o njemu mogu da pričam? A dobio sam poziv da su penu da ja pričam o strategiji radikalne stranke. Molim vas lijepo. Ja sam bio policajac. Kakva moja strategija iz stranke? Gospodine. Moje pitanje nije se odnosilo na svjedočenje konkretno protiv gospodina Šešelja. Ja sam vas pitao da li se razgovaralo o tome da biste vi mogli svjedočiti i da ste vi onda rekli da vas brine vaša sigurnost. To je ono što želim da mi odgovorite. Odgovorit ću vam. To je meni predstavljeno kao jedan intervju. Do suđenja nikad neće doći, da li ako nešto znate o tome pošto ste učesnik rata, bili ste u ratu, da kažete, vi recite, ako ne znate, nikakav problem nije. Znači, nije ništa
navođeno ništa tu. Prvi susret je bio takav. Poslije se počeli skupljati svi, pa po 14-15 sati, pa ja jednostavno ustanem da pođem, da idem i onda treba da budem zatvoren da pođem. Ili je štrud, pa to je uništavanje jedne porodice. Imamo malo deteta. Krilo se po šumi sa majkom da ga neko ne ubije i Bog me nešto sam tam. Ko za to može da odgovara na ovom svijetu? Niko. A mene može znači da nam piše neka tamo, Bože, istražiteljka, nešto i ja sad moram da kažem jeste, nije tako, ne vičem na vas, izvinite, nije tako, mi smo u priči. Nije tako bilo. Bilo je onako kako vam ja kažem, znači, istinu pričam. Pričao sam istinu i prošli put. I znači, vi kažete da je istina to da ste se vi brinuli za sigurnost vas i vaše porodice. Ja nisam htio sa njima da pričam ni o čemu. Ja sam rekao zašto da me neko pobije porodicu, da posumnja neko da ja sarađujem sa Haškim tribunalom. Ostavite se toga, pustite me na miru. Idite vi kože kući, ali će vas vratiti policajac sa kapije. Već u centralni zatvor. I to je jedna prijetnja. Već o nuđenju para i trećim zemljama, neka mi neko ovdje kaže da nije neko poslao tu treću zemlju. Da mu odmah dam broj mog druga ratnog koji je u trećoj zemlji. Majka mi, ja s njim pričam telefonom. Do koga lažemo se? Koga ovdje laže? Istražitelji vas ili ja vas? Mojte ovdje, nerviram se, nije mi dobro. Mislim da ste djelomično odgovorili na pitanje. Jer rekli ste da kad bi se pročilo da vi surađujete s tribunalom, da biste mogli biti ubijeni. A opet, tokom niza godina, vi jeste surađivali i davali izjave ovom sudu, zar ne? Ja sam samo bio na ispitivanjima, ali sarađivo nisam. Pisano je ono, protiv ovog čovjeka, protiv Vojislava Šešelja, bila napisana izjava koju sam ja trebao samo da potpišem i da dobijem pare. Kaže, ti ne znaš koliko u ovoj torbi ima para. Eto te kad odaš kao slepac u patikama, nemaš cipela, a ne znam, nećeš da uzmeš para. Neću para, hoću obrazovno ostane, hoću sutra da kažem njemu dobar dan. Ni od vas neću para isto. Imam djece koje su me šikanirali po školi, šutirali ga tamo kada se čulo da, jer ja sam pričao da idem u školu, da sam bio u Hagu, ja nisam krio ni od koga, da sam bio u Haškoj kancelariji. Ja ne krijem ni od koga, ne bojim se. Zato što sam ispravan, ne bojim se. Thank you for your advice on that. Let's move forward. Hvala. Idemo sada dalje na događaje koje su kasnije uslijedili. Zanima me što imate reći o tome. Razgovor od 25. oktobra 2005. godine u kojem ste vi rekli da ste radioamater i da imate dozvolu za radiostanicu kod kuće te da komunicirate s ljudima iz cijele bivše Jugoslavije. Da li se sjećate tog razgovora? Pa ne sjećam se da sam rekao, ali evo i vama sad kažem, ja imam i dozvolu, ja sam radioamater 20 godina. Ja imam dozvolu od Ministarstva za saobraćaj i veze, možda sam kroz priču neku rekao, ali to mi je hobi. Pričam sa Slovencima, Mostarom, svi pričamo, prijatelji smo, svi, nema ni slađe nikakve, nema nikakve mržnje, nema ništa. Ja sam očekivao, gospodine Kvon, da vi pitate gospodina McFarlana po čemu je ovo relevantno. Pa možda smo se čuli nekad, možda i on čovjekom radi. Ja radim 20 godina. The relevance will emerge very quickly. Vrlo brzo ćemo čuti u čemu je relevantnost. Sudac, gospodine Šešelj, vi ste prekinuli prijevod onoga što je govorio svjedok, tako da prevodioci nisu čuli što je svjedok rekao. Rekao sam, da mogu da kažem,
Čuli smo ono što ste rekli, da vam je to hobi, da razgovarate preko radija s ljudima u Sloveniji, u Mostaru i da ste prijatelji s njima. Što ste nakon toga rekli? Pa pitao me iz kog razloga je to, ja kažem, možda sam se i s njim čuo, pričao sam i s njim, jer ja sam obavio možda 2 miliona razgovora. Sve se to vodi, idu kartice, QSL kartica se to zove. Sa Kanadom se čujem se, na KT, čujem se sa svim. Možda to tome znam, možda zato pita. Zašto bi drugo radio amater bio? Ne. I postavite pitanje, šta da kažem drugo? Ovo nije pitanje postavljeno. Gospodine McFarlane, vidim koliko je sati, pa kada bismo mogli planirati ostatak vremena, zanima me koliko vam još vremena treba za preostalo unakrsno ispitivanje. Odgovor. Pa pretpostavljam otprilike još 10 do 15 minuta. Sudac, dobro, onda idemo sada na pauzu. Idemo na pauzu od 20 minuta. Molim, ustanite. Ja ću to malo težo.